igongona riraiyũrĩtwo nĩ kĩeha rĩa thabarĩ ya mũthia ya airĩtu erĩ ya kĩrathi gĩa form 3 arĩa mĩtũrĩre yao yakinyirio mũthia nĩ mũtino wa ngwa. Familia tu, kile ambacho tunaombea tu ni Mungu azidi kuwapea nguvu ya uvumilivu, maana wamepoteza kitu cha maana sana, na kama vile mtoto ni baraka kwa familia, hatuna la kusema ila tu kusema Mungu awapate kuwabariki na kufariji mioyo yao. Watoto werevu, watoto wachangamfu, wawili wote walikuwa sponsored, mmoja alikuwa sponsored by Equity Bank, mwingine alikuwa sponsored by kanisa. Na tunasema ni pole sana kwa huyu mama kupoteza watoto kama hawa na kwa kijiji mzima. Muingĩ na atongoria arĩa marakinyĩte gũcakaya na kũũmĩrĩria bamĩrĩ makĩũria thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yateithĩrĩria arĩa marahobanĩrio nĩ mĩtino ĩrĩa ĩraumana na mbura nene ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kuura icigo-inĩ nyingĩ bũrũri-inĩ. Naomba wakubwa wetu ama wabunge kwa Kenya na si Tharaka peke yake ipitize sheria, mtu akipigwa na randi au analipwa bure, mtu ambaye anapigwa na njogu analipwa. Njuu watu wanapigwa wengi. Kwa hivyo naomba serikali ya Kenya ipitize sheria, watu wakipigwa na randi wao wanalipwa. Tumeweza kupoteza watoto wetu sana kupitia mito, kupitia mambo mingi. Tunaomba ya kwamba watu ambao wamekuwa na disaster, ile pesa ya disaster management iwe inatumiwa kupitia viongozi, wakati watu wamepata msiba wa dharura kupitia mambo ya emergency waweze kufaidiwa. Naguo muingĩ ũrathingatwo teanĩrie mũtugo wa kũhũthĩra waya ta mĩkanda ya nguo iria ciohagĩrĩrio kuma mĩtĩ-inĩ na mabarita ma nyũmba ciao, na ũguo kũmang'etheria ũgwati wa kũgũthwo nĩ ngwa, kuona waya nyingĩ irĩ na ũhoti wa gũkĩria hinya wa thitima. Wakati huu msimu wa mvua tuweze kujikinga sana na kujihadhari, sababu kama watoto waliweza kuangamia sababu ya kuweka zile waya za kuanika nguo ambazo zilikuwa za kopa. Wengi hawana ujuzi wa maneno kama haya ama kufahamu mambo kama haya. Oho ũtongoria wa matũra hamwe na ateithĩrĩria a ũgima wa mwĩrĩ matũra-inĩ makĩũrio mathiũrũrũkage magĩthomithagia mũingĩ njĩra cia gwĩthema na mogwati matiganĩte. So tunaomba hata wataalamu wajitokeze waweze kuelimisha ulimwengu mzima, kwanza huku vijijini, tahadhari ambazo tunafaa kujihadhari nazo wakati wa mvua kama huu. Tumekuwa na marandi na nini kwa nyavu za umeme na kadhalika, wajitokeze waweze kututunza. Kile tena ningeomba kwa serikali kũrĩa kuonekaga mĩtino ya ngwa nĩ icigo nyingĩ kaunti-inĩ cia ithũĩro rĩa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.